dia sasiso emeni je Ajuma yesimini aketi enti usumu asumyo aguna bema wanya aketi apa ewa sasiso Ewiasimu basumna wansum ye dia fanyina mose wansum bisa usum ye makete apo eni je di sompa die e makete apa sompa die sasiso emeni je Sompa FM Sompa TV makete apo sompa die M-I-N-G Ichimwa fidi ene to sompa FM and TV Nebema ueniji Eni aketi apa Nebema ueniji o Sabra boy mo dajini Be natural suna udia unya Nebema ueniji Naketi apa so kamu Market apa our fidi in it or sompa FM and TV why Yasim sompa maniji and yakati apana unu warada sompa de asset name Fracha nyankopon ototrobo nsuo otonsuo bo awia papa ni abobo nsuo nu otonsuo na wabo mu ode dodo ni wiase ne ma nyina na nso woni mu nu akodi ho jollof na nkanchom so adi ho anwamo chinchin fem nyankopon no wono wahwa ye nso wode yakosan de yababio ena yakwasi ada na wia dumienu de na aso no ye de kase na ebrew aha SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM nkran de no nie na ayakasia no a time herbal mixture ekita yemu dendenden eno na se unya ti kura na abanom na se wanum atompo a etimu onum te kama 12 aboy de obetimi anom ekwan da ho pa wo ya fasting no fa nkwasha fasting ko a bia no wanum na ato per time herbal mixture na mu onum nte na anwumrei awiai emponkosi sa anadwo ebrebe so no fu oni chemu haji special local foods na kopa aduane papa ne bidi wo mo so yasene won se kase we ya mu anu mu ato wa poso ya nyina afiri ho no ne ya mu aduane papa di haji special local food aduane papa ne fie no kase wa kan ho ena ya bebedi ama wo na nsu didi no anu mu nsu a ha adwene hwe obi ti ya wo twe nyina eye nsuo kasa na kira mineral water ena ne nsu papa no ne odi twa ti wodi no aduane kura mpo a ema aduane ne ye de ena wodi di wie na wonum gusu a eye correct pa CASA ene ya chiro ho eya abomoden na pa binom na ebebo awpa won madawromenti ene na awia yi ya tena se de mienu kase no ede brewo sa won krama mu ene ba bia wotie menka no a SOMPA 106.5 FM Accra ena wotie SOMPA 93.1 FM Kumase ene na ogusu a wotie no ayiko 100.9 Kumase eno na wasugusu a wotie no Adamfo pa radio eno ye France ahinkro Paris no ba bia Emmanuel Macron ene Kylian Mbappe Ousmane Dembele mo wo mu nyina butubutuo no ehwa wo mu nyina age so sebon se wo otakwa ba bia wotie yi o hwe wo fidie ne so ya tro no SOMPA 101.1 SOMPA 103.3 anu twam kwatakorade na SOMPA 106.1 anu watachi mai wana wotie no nokre SOMPA 98.9 laji be kwa na bro sanu mu ha sunya night market wo ehwa ne yebutuo ena SOMPA 90.7 kranza papa toast mo wo mo bie mo mamamfo ne tie bi correct ewo ho SOMPA 101.3 enu wodoma wo mo nyina tie bi doma ha ya no nso no eye doma FM 100.7 wo mo so je kase e de ato apete
Kaneshia Ban Radio one also je kasie and have information service centers ahodo pepia nkoma nyina je kasie kama e de afamu afi udru mfimfim mantamu a every kabokasu Cape Coast e de kwa akosi de nkyira no wo bi etie Kingdom 106.1 FM eno so ya kasie no e hwa na wote no se wo decoder ne so a bia radio phone nyina won ya no ahwehwe SOMPA FM ye ne kita Captain Amband ne agina mutua musa belaba ya obi a etie bi e wo ho Facebook no e ya SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no e ya SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo mu ubetimi akwankwan bi ya chekere na ya sane a ya chekere sane e wo SOMPA TV live loud and clear ewia yin samu adenam no na poso bi ene say Arehosem bi asi ewo oti emantamu na ne nyina ne se abrante a wanya mfinhia no aduonu enwotwe ya bonituo emwoti na nanom nsiado di abusua ne ka no emu awrem eno ya arehosem na ebaba nkran ha ya efua Sutherland Park wo me se wo ya protete aprapansam se kontebe nanso empanimfo se wo mo wo ho adwen a wo mba be niye SDA asafo no fero no ewo Midwest Ghana wa mo conference wa mo di ahyehye so mfinhia no pare aduanan emu sam na mawie na eno na Alhaji Dr. Mahmoud Bebe Obaumia wo kwa ase a watoto bi dia ma ne orinyamfo Johnson se edunkatia no na jobs no aha na abete no ema wanom eka ho ewo guta adwuma koyi mu no wa mo ka kire maburu nyina ese yamfa ye hunhyem na adwadie sika wompa Chief of Staff say what the dwumadie bia ba ye friend Presidential Delivery Unit eno na ye bia ya sa ade bi kura akoso wo mpata mu a ubetimi ne wasam de akoto ho na mpani abeyi anu ama Ghana man pani abedi akire obefo na na je no poku ageman wakasa wa abo akire festival no ase wase aban eda wo makoma apono so pa akwan ene akwantempo de wo mo de bebro yen kolebufu doctors ho no wo mo se chena oba hospital member esan so mo ko strike e de enti ne wo na koi abusia ebekwo bi maso enso di munsam afiri ho abremo na eno nso munsam na tifidie ni Iran for wo mo ani American talk enti amanfo se we de ama Russia and Ukraine wo mo ntam ogo pa na asamu ayebusa ne sa so asumdwe no ebaba Putin ani Volodymyr Zelensky wo mo ntam wana ensem ne bi ka ye ne mo na na wiei enuano ba no yesi ne kosobra wo fira asode abai ya ye de ba besom sepram tobra kase e wo SOMPA eso enuano ba no memedin abena abadu adepa kofi menembra odoma nkoma chiame obrempon na kwaku ampoma Samno eni abusia yakwakopiemo ewo oti emantamu na arehosam afiri nkwanta eba echiremu se abrantie baako a wono ne din ene Richmond Benyi wani mu chiremu so wono ankasa eye na duane ene woton entini yebeka se mini restaurant bi ena Richmond ejawaye ne nkakra wono so enya bie ede support na abusia emo wono so enya bi ede sha na no pipiripi mu na wo mu chiremu se de esi ewo nkwanta ya enam so ema wan mu kiremu se kokua sode a adwene nya adwuma no ya besi sabra me no kasa yi boaseto ema ye no ni nyina mu ena didimu a ama Richmond wati na nanom nsiadu na empanifo a wamo ebopini afa ho ya yensem twani na naken ebopini abusua no obi se abusua se we dia esi ni san ana modehia Richmond ya shutu du na chese ya bonituo amo wati na nanom nsiadu na abusua fo de tu nanim se abrantie dia won kasa o wo hia no kura na sabi won hwese wo home abakaso wo home enso wo home pa na wo wanaduane ho a wo ton ana wo mo ti se etuo bi toto na etuo a toto anso wo mo nim wo mo a wo mo abatoto etuo no ewo eye bia ye fe ni Kilimanjaro Hotel Junction ya no ewo enkwanta anu no oti mantam ho a enti no amono mo atuo aka no wo prepra na mu ade ne pa na mo gyanyu no na ne nyina mo no wo mo ya nansan ko mo de ne kwa ya asabia ya no won kwanta na chese enkwanta government hospital na wo mo kire mu sabira won kwa na wase wo mo ba kire enti na ko be hia ambulance wow yi bi na ko mo de hye na tum enso no sadia wa ya mo wo mo fra ye ambulance ebi ama
na ebreso ya sankeja wo mu di do ayasabe o na chese gone too soon wati na nanam siedo na akwaya rehosem abusua ne sa ye wo mu ye pa se won de hie nka ye betimi age ne nkwa na so eye ambulance ya ye de won de hie betumo e na kwa ayasabe ho ye betimi apre ne nkwa e de ama no no wo mu anya bintam wa bra wo mu nya bie na kire se enema aye too late e de ama wonom abusua e de nsem nyina eto yensem twani na nakenanim e na wiai ye da ne kire awrehosem mu e de asomwe ye nyina awrehosem so na fe yan sansan ya chi ye nya ambulance kra ye ba fa trotro ne abankran na nkran aye kwe ye kwa osoafo a ohwe ma ene nkwada atetram yedie ensem so ma me Agnes na momo lati na kache na ye wure na wachirem wo se ukopie mu ewo efua Sutherland Park sabre ya kaze ase ho apratete aprapansam se kontebe nanso abai won hyehyaya pa se park no wo be ye ni ye. There have been quite some interesting discussions on what will go into the various spaces. And so the recreational aspect, we are looking at the canopy walkways, we are looking at waterfronts, we are looking at where the children can generally, there are other aspects that you have to pay something to access. But then we also want a place that any child can walk in and say, I don't have money, I want to free to relax. That purpose should also not be defeated. We are looking at leaving not less than 85% of the trees there, I mean, not to destroy them. We've put a lot of thoughts into it, and I can say that we are happy with it. And the people who are presenting, we are looking at some of these things within the welfare of the children. Mami Agnes na momo lati oya dokota obenfo pa wawie no ano aso asam na kakakra wan fan ka ho prekwansa wawie sansa sompa de wo ka be kopa wo se we se say obi ti ho say na aban sika no wo be say no wada binya aban sika nkwa na ye de be hyem sa na mo mankra ene wo man no na ye ka bom aye ne sa titru pa se ye bo ho bra maintenance no eno de wo de say aban sa hwa na asenti no eno de ankra ene be ye ho adwuma. For sustainability and the management of the place, it's going to be on the private person, so that maintenance will not be an issue for the state to bear. But the state has to also develop some kind of monitoring to see how safe the environment is, issues of safety and security, and then ensure that it is serving its purpose in the interest of the child. Enti we ye kwan ya won ba fa so aya ma na ya kama pa eno no we ne kasa anu ase hwe tisa okwa ayi apuo mantem say Abetifi Stone Age Park eho ya kama pa we wa ha eno nti aban ni nyina aban ni sua sa de no na wa ye bi na de abafu Sutherland Park wo ena bio enkron kakra ka wo man Ghana mutitiri pa na akase no wo mo ba hwe Abetifi Stone Age Park so na woni asua ne o ma ye no. For now, we are looking at the major cities, and so we want to focus on this first one, which is the Efua Sutherland Park, because we don't want it to deteriorate to a certain extent that it will be too expensive to develop or redevelop. And so we are looking at focusing that within this reset period. But the development of the other places will not be as expensive as the Efua Sutherland Park. And so that is what, once you get somebody to prove that it is possible to do it within the shortest possible time, and then the nation can benefit, especially the vulnerable and the children can equally benefit from it. Then we are looking at creating green spaces within urban planning. So every available space should have some space for recreation. But from all indication, the president is very, very willing to see the place developed. From all indication, man panina ni abre pa so ba say Efua Sutherland Park no ye ba ye ni aye ni ye nanso konkron kuma na yakase no mu a ye obi no mu ho a wo mu nyina no e wo se ye hwe ni aye ne kama bi no mu ye ankora de ye a wo mo ye nanso e boa wo man no nanso se ye betimi aye ni ye a na ne aban e wo so otimi ye no wa ye ne kama pa no na amanfo ase ne wonko na se bia bunso aborotwum ho eho de nkonko ye ne ye kakra Abetifi wonfa sika nko shem kakra ne nko ye pa na amanfo enya so mfa so ne mum ne okasa ye aya ma me Agnes na amomolate obenfo.
Nani awahonya ha no anya ne ntensa sana no amde maiko hoi na ho nhyen kuran kura nyasam katoa kura ya transam no eso ewonsam foforo Midwest Ghana Conference ya womo ehyemu ewo 7-day Adventist Church NDA SDA asafo no womo empanimfu a womo ekoshiaye ya Midwest Ghana Conference no womo nyamfinhia no parapara duanan 40 years anniversary ya wono edi ye no asamti a wode to so was legacy of faith celebrating 40 years of discipleship witnessing and nation building na wono chiremu se o my Ghana nchechere Eda wamo kuma sopa nyasam ketua president edema ekweyi eye Owura Maxwell obuabuaten ewa wani yansam trofo ekasai na wamo chiremu se wamo besi dormitory die fepa kamafo wine big wine ede ama SDA senior high school no ewo sonyane esan say that ye day school no ye dey this dey ato abanim say omo my boarding status enti asoro hia mo dey legacy project e free mo abana say ye si demetra we betimi accommodate member na say ma bebre wo mu kese pa a cost 5 million Ghana cedis asoro ndi ato mo so say 1 year time o say etimi we sisika we sisa dano na de shenya kokon no nyam peja adisia dumande e wo kono hanso Openi akasa ye aya president Edema Midwest Ghana Conference ya mushe SDA asafono emo Owura Maxwell obuo boatin ewa wono enekasa ye enu achi no odefo ogiamansan buahin kokoya wotoso mienu ono so oyomanhene ya wati adwakase so ewosonyane no ono so ewadwumade na sebi omanhene ede nensam eto yensam twofo Abra wadamu umwani bra kwani kata umuntu namini brano ni se amuntu ebe erade kafiri ni nenge yahu yanga de beno so enfo team abafumu Yesu Kristo bi numa yensati ni numa de se Ghana forma numa yensati na numa de se abon forma numa yensati na numa Yesu ni forma sanye beto ye asane se ya twatuma nchimo bi ye de pijama ni se asori mu church nipa okwa asori no ye yese esi ne bi yese ese ye maye kwanta mu yese sabu ko na afanya maso Odofo edini semi nyina bawieye ewa bra wasanso etufo ese mabunu ya womodu womo hyehye nuboni mu no womotwe womo ho firi ho na enuboni esekra esemoja esenipadua ebetimi asewo sama kra obewukra na asama kra na adane sama twentwen na minne brano ba ko biya bergo nuboni enne so ofo so yantru yoma mu hanse ne maya omusi bi direct eni die kaka ho ọmọ tí ó mú fún àwọn ọmọ fún ọmọ sanko fún ìgbìnà sọ́wọ́ òfin fún ọmọ pàṣọrẹ sanko fún ìgbìnà sọ́wọ́ ẹ̀nà fún ọmọ pàṣọrẹ ẹ̀ntì ẹ̀písì fún ọdẹ́ nà mọ́mẹ́ àìsí fún asọ́rẹ́ pàdé nà mọ́mẹ́ tí ẹ̀ bí ajé sanko ẹ̀yẹ fún sanko fún ìgbìnà abẹ́tọ̀ yẹn fún asọ́rẹ́ sáṣẹ́ ṣẹ́ṣẹ́ lẹ́yìn ìgbìnà yìí sẹ́ nàánà ẹ̀rọ adékàṣẹ́ sọ wọ́n yẹ àmà wọ́n yẹ mọ́mẹ́ ẹ̀ntì ẹ̀fọ́ yẹn tú ètí sẹ́ sanko fọ́nfọ́n mọ́kàn yẹn wọ́n ti yẹ wọ́n mú fi yóò ní yẹ ọmọ àbútọ́ mi efisɛ yɛn yɛ kuma yɛn sɛ yɛ bɛn wɔn yɛ ti yɛ ɛsɛ ebi wɔn yɛ a ɔbɛ ɛdɔwɔ wɔn yɛ wɔn yɛ ɔbɛ tutu wɔn so ɔbɛ ti sika wɔn so ɛna ɔbɛ tutu oti baa wɔn so ɔbɛ yɛ yɛ asɔrɔ yɛ tena wɔn akyɛn yɛ bisa yɛ bisa yɛ kan yɛ na yɛ fa nyɛ ti yɛ. Eno na nyomtuni bi bo ane jomo se womo free chapel den mu pie ye no womo na be papa ntoa ewa bottles no house honum enti eno eno defo ogiaman san buahin kokko ya wotoso mienu sonyane mahene eno no wono so ekọ adwumade yi ase bi ya Midwest Ghana Conference SDA asafo no womo fishi aduana ya womo di na fa ho no wone yensem training na agyeman opambo so mpa sonyane wode ensemi esomye sa adwumade na se na mpanin se mekobi na manka bi de ya na yemfa nkyekere man na nia wokura franka de ama NPP osno kokoko amanyoko no Alhaji Dr. Mahamudu Baumia na wodwumade na se na wogina simpie ni apaso a wakasa na se hwe se ye hwe Ghana ha ebibrem ani wiase a SDFo wo mo agentre ha pa na wo mo nkyerɛkyerɛ papa ya wo mo de ma wiase no ewiase nyina anya so mfaso wo bo ma ba so sei
Methodist Church. In fact, very pushing and ultra intentional and structured efforts. We hear in so different religions and different religions we get to know say people be one we be like no ever mountain but we hear SDA says the quite be a more fast actually in moving couple at the bread in so and who said and check Emma maybe in Africa SDA quite and when I ever first Alhaji Dr. Mahamudu Baumia was the SDA Quino, and on a yen I have faso. Now they are touching my sons, one of the Kabum, and I eba. Now we are in Casayano. And I say, when you be telephone call be a serious message. Nana, Honorable Johnson, said, don't get the Antontum General. Now it's Medi and I say, I know what when you know no debt, you're so born Trinco. And also, General, what idea? Go for no, almost still. Modi wonka. Can't you for across somebody wonka? I'm so Ghana for you neighbors as 24-hour economy Namaka say, Modi Babano. And no one's a Marcos is saying. In fact, doom so could buy Ghana for you now say, Modi wonka. Message, the message saying that Ghana with Huma, you can't tell us a now, go say men country and say, Omobi Omoka, Cashew, in Fiafua. The Muslim country and say, okay, say, Omobi Omoka, Ebro equal Fiafua. The Muslim country and say, Omobi Omoka. And I saw being a Fiafua, say, men country and say, Omobi Omoka. Nobody should say, Omo can 24-hour economy, no, 133, no, Omobi Omoka, Omobi Omoka. The Ghana for you now, see men country and say, don't show me Omobi Kabebre, or my backo. Let us my backo, a muka dosopa. And yet, Alhaji, Dr. Mahamudu Baumia. Yet was some no aso I want some from na yakoye name na upiemo awo guta ekono emu ameche Ghana Union of Traders Association na omo amu ya ma ewo kuo mu ema ni nyina ba no dani eye Madam Pearl Opoku wano na etufu yi wo ka kire emabunu enkankan mu amoye ma se mo betumi abom ho so na modum nsa aye adwuma na ehun kokko hu hia se ebia wo ye wadwuma kakra na ebe wiase ya no ozimisika ekura me ahye wo kire mu se empani eka asem se ebihyi wonu mu ana ato eben entinu ya na wo so wahwe wo nuema wo ye so yie esa se de wo to no de wo to de wo hye de ade shoti de ade sho na se no na ye osika botene no a ana ekomu yame ye ni ko ye dwa ye di hu yie na no na betumi aboa yen ama wo mo fra ma so eba ede wo mo niema eba no wo mo de no emeye bibi kase bi enchen ye ne de no na mom ye de ne ni ko hu ye se ma eno ena betumi aboa me nya bibi papa e de free mo the harvest is for the Ghanaians, not for the foreigners. It's for them. They are not supposed to be the harvest. They are supposed to go areas. Even the wholesalers, they are supposed to be the outskirts of Accra or outskirts of wherever we find before, not in the market space. For example, those Chinese malls springing up. I think they are not supposed to be in a market space, but the Chinese malls are retailing. They don't wholesale, and there is a lot of fighting from GI. If you are a foreigner, you are supposed to be a wholesaler with not more than 60 Ghanaians and not retail. The retail is for us. So as a female or as a woman, we are supposed to do all of these things so that we don't get challenged by the foreigners. The market space belongs to Ghanaians. Entini Jumedia watu di Sustainable Development Goals ase ana Mame Pearl Opoku wano ena eda ema na womo ewo guta adwumako no wada womo ano ena wakasa ye eno aso ho a mame so aye pastor wasanso ye entrepreneur na kyerese wano akasa aye na adwuma ema bibia ekoye edema no Dr. Mrs. Gifty Owusu Ezekiel wano so etu adehia womo ye ma womo ewo man mu fo se mo fo mo nsanya adwuma enkasa ade na asomasi ano benten
eyebi entimi kwaye bie obeka se mabaji na dwuma wase kwaye a wo be fa so na wode wo skills wode wo knowledge ade aka wo de no ho ama wo de no ayakama chan de no exist dada no eno de betumi aboa wo ama wonye sika ni bi ade ahwe wabusia The empowering of its who are the backbone of our nation, and families because they are givers of innovation, resilience, and economic growth. To secure Africans' economic growth and sustainability, women have to be seen as careers of the weight of household who nurture children and sustain communities through diversity and growth. Empowering women economically is not charity but justice. It is recognizing the grace they are already embodied with by giving them the tools needed as women are assured of transformation, grace, and sustainable progress. We see women as catalysts of economic growth. For example, women make up nearly half of Africa's labor force. Studies show that when women are given equal access to education, finance, and leadership, GDP growth accelerates. Pastor and entrepreneur nature se wa ya nyamesofo esanso ayo no ankasa ni nwuma efa de hye ni bi e ma wo mo eye bi no anu anuane ne kama nature se wa no anu anuane na wo no aye ni bibia nti se yemfa se ebia mpaboa no ya wo no na ye na de se yemfa ne se ebia wo ye bag ya wonu ana enda ndi wo ye ni bibia anti ne fe entrepreneur no wanu ana kama e de ama de hye so anya bia ye Dr. Mrs. Gifty Owusu Ezekiel ensem nyina ye nsem twireni na opon chichiku ene to somye afi yengura mu ewo ensem foforo emu sa resetting Ghana to no egusu ko so apu mantem mu na resetting nti ama obi ad nani a kire mu wo bia wo mo boa a resetting Ghana no na Chief of Staff Yera Julius Debra wono na nsanya akura last week ya eno odi ni birthday na ja birthday ice no egusu wo no ho pa no no so apumantam wa na ofiri no woko bi na adwumadie na ase no na wo kan de a kire apumantam ahemfo ene mpanifo ho nyina se aban de bibia ba ya friend se presidential delivery unit ya no eniema aban ya hye hobo ya ogusu a wo ye bi ho krampo a na utimi se kwan we pa de sanka sompa nim ha kia de be fa so be dwiri so ne ye so nyina kama so be honi de akofa akire ho baabi na mpanifo aba na obeka kire aban ha no fafa ha ye ne se aban so o wa so panti na watietie ne kama pa na afa enwuma de aban ye nyina no ahwe se ye ne pro ana disi bi die ne awo ho sam e de acha ne mpanifo e wo ho ne nyina aka ho bi na bra ogina simpie ne apaso ya wo kasa no waje bra cheche nsem no ne mu do pa a kire mpani sei and yes, I also be what we hear, or more be young woman. Now, someone will say, any women in our say, Kitty said, and your mom will 20 and a 2 million and their mom, a new pound and a pie and 2 million mom said, who fancy you? 80 million money said, and the city they said, a buyer serve for you, and we are ready to prepare. I will sit in your president, Washington, ever. 80 my penny I think I did a presidential delivery unit. Otokasa local is an interest. A question here, my penny said, Muslim family as a second, you said, I did not say, you so young. And the other united, the one person for the presidential delivery unit was Abba. No, said the European DC. And our minister be here with their wisdom. The woman at the end opposition. And we are swinging up on the country of Penny. It was my home national. This our war. Now we are 2 years. I was in as usual. The woman Nana say, a power we are casting in the affair. Now, so I Chief of Staff Julius Debra, no apuamantamu, and what is the same way say a truja. Abusia yankoye nemo ewo ensamfofo mu afifini emantamu ehwa ne de woko na wamo adi wamo afasha eno no ye afutu aboakere afasha 2026 no dwumadie no ase no enintini achocho wuro wane mo matwe mabobe wamo asebi wamo eso wamo humu eyeye enaja wane mo kasase na Ghana ye vice president Nana General Poku Ajimai Obenfo
esan se ofiri finfini mantamunti wadna ni onyam kwata dwumade na chi ema ye krabehwe pa dwumade na se no ena ode atodwa kire mu se wana na pan wo mo amenebo anomunsu aguso wo mo ye de ombetumi bia ese akwan a eno no wo mayi mu a ye fa so enye yie akwan bi ho no mu a wonam so obetumi asapa logo sa bi so ho no so wo sa agbaja wo bi ho no mu a wo sa akwan we de wodi tula ga michire moto afa so kura enye ye ni nyina egu wo mabam ya wo maye wo madwen se wo beye ni nyina yie ya wo mo ahya ase kura ne nsam no eni. We are investing in improving access roads, upgrading hospitality facilities, and supporting cultural enterprises so that festivals can attract more visitors, both domestic and international. This will not only boost local business enterprises, but also create sustainable jobs. This is a tourism hub in the making, and we are determined to support its infrastructure. Obi efri ekurofufura so no oba okuromu a wo kwan no obedi kan de ajaje wo enti wasi kwan so na wo kwan na nya kura etumi bu na bam am wasan na chi enti ebia na investors ekora ba na wo mo asinkran wo mo de arupre bonframa bi no mo de ba ye na ebia opeso mo konfinfini mantamu ana poya mantamu ana aframantamu na wo mo beti asi kwan so na kwan na nya wo mo ba mutimi bu enti e wose wo mo etimi mo mani ko hu yie ni nyina no wo ba ye na tumi aboa ama wo mbeba eye ensrahwe ahodo na afa adwumadi ahodo ababiebie nwuma no etumi ayo mo akodo obinfo na na General Poku Agemaye Vice President ne nsam wodi tudwa no eno no enu achi no ninyi gate ya wotoso enson ayo hen poporo ya wote adwa so ewo afutu traditional area wasre penimfo say ni suku no no one potam ho no enya kora wo mo mesom enfama wo mo. Yeah, don't go money now. What the ask the good. Then the woman you do. Now, Simbano, what the big thing, big fat. I know the school for your day. About the school. Already now, I was in Pacoma. There is one vice president. He is the first lady. Once year, as I say, Emma Jumeja. First central region. In the secondary school open as those students. They are coming there. They are teaching. You can see all you can. Normally, but I was in the Ni gate ya wotoso enso eye afutu traditional area. Wama hene ya wono wati adwaso eno no emofra ni bi wakro musuku ni wamo mpa akwadada entu owie BC ni twere wie nes wo hwe na bia ya woko SHS no oba nante abre atempenten kwa abehuan so minamini na abrante bi ache na hye wanko da bi wan so waye afrupen banchi de jem enti ni panimfo hwe na SHS ya eno no ewo afutu ene potam ho no womo emehye mu kena na womo fa akade pi enfanka ho na nya akonno enchenam ema mofra ni nya binko Kolebu Doctors Association utwaniti ayekoda womo na aka say womo se nyame ya adom efri da chena ko se nekura ko na wiye na aban womo nya nten nka ukọ aspiti okolebu de no ha ho nko sanse womo ko strike ani aso odi asem na pani a wono na wa ye twetwefo pani edema koda aya doctor jojo nyame chebeidu wono ne abopin nu a utetefon ko so wo sha da kire kire nsem sei ne enti a mbeko no. I'd say so, because we've been dealing with this issue probably for the past 10 to 12 years, and this current leadership of the Kolebu Doctors Association has engaged management for more than 3 months now concerning this issue. The last communication between us and management was 1 and 2 weeks ago, after we had a meeting, a general meeting with the doctors, and we wrote to management with our concern. First concern was for a couple of years now, the doctors have been driven out of the central lab and they've not been able to have any space in the central lab to work. There are laboratory positions in Ghana and most of them are in Kolebu. They don't have any space to work and they are supposed to train doctors in laboratory medicine, and they end up teaching in spaces which belong to the University of Ghana Medical School instead of working in a space that is managed by the Kolebu Teaching Hospital. Wamo hawani anunti wamo de wamo see the only resort
strike no we can say one money abaya kasa amana bomi mfita duku asa hwemfa no won force ge intinya de obebua won enu nti won beko ene ebisansa na sese ne kura mu no da be na mbeko strike. It's been going on for the past 12 years, and we think we need to resolve this issue once and for all. We've sat down with management in a couple of meetings. Concerns were made known to management, and we were hoping the management will take us serious and solve this issue. But we don't think management has done that. In a letter that was written to them about 2-3 weeks ago, we made it clear that by the end of today, if there's no positive response from management, then we would have no option but to embark on an industrial action, which would start on Monday, the 4th of May. What's here? Which will start on the 4th. Or China 4th for you. And your 4th to say will be 4th. Name 4 for some workano. Say Yami Adama China. Kolebu, a doctor for us one more strike. Sansa Bino, Ombezu Bebuawon. And when it is malaria and actual they are. And how home Kolebu now. One more cry. Quapa time about mixtato, never wow. Wa person ya. Quapa time about mixtato, never wow. Wa appear teteno ateko one more ton, won't mean to be neat. There be I just dikakra, dikakra, nom kakra, and yet sad in the jay. Kona quapa time about mixta nibitonum, never wow pa. And you're more painful. Oba wa makoda no fo na akoda wonya mfinhia dem ye no wonunum we nyina ma ho ato watimi atibia de anya hoden no na mebusa say empam de na tesan koye na akwa time HH bi ka ho eya pe HH no faka heba mixture no ho na mo apa eya time heba mixture anytime HH heba mixture ana makanfo adurantafo me de ama osa no se wo pedodo na watu atomaje number si 0244 417-669 0244-417-669. Esan se wanumu ate kama. Yes, banchekura na wudi a wotene sada be konti. Ewie ya ansa holiday ni ya shase every Friday no. A long weekend. Ene ya dia wom sa dia besi no. Ene ya climax sansa chene be kwa adwuma. Mesrawo eya afa nkwada no oni abusiafo no na mo nkwa aduane papa ni why se na nkwa ode nkwada no ko hajia special local foods na ko mo aduane papa dia na won se hwe ahia ne ubedi eho aduane no nso no eye papa won mo mfa spices sebe spices fun bi anya aduane no na chela ni odoma nkoma ne nsa hyase no eno no am de adwuma no eno nti sei odoma nkoma ya gia tumpa okọ odoma nkoma nsa ni fa so a eho no ohie ne nhira ne nyina na wode agu eno nti kodidi ho na wodidi ho no na wo ginhira se wi aboyi opasatna air condition mo obetna yenom so epe baby a fresh air no a eye natural no ehon so bode na se wo no ehon nsuo kura ntata ho unhunu fi unhu nwansana na nso atena ho na ye kama hajia special local foods aduane no ne ye wo pe no sa ne ye wo pe no bia no wo frɛ no na wo ka kyerɛ no a wo be ne kama e de ama e bia na wo ntimi nkɔ unya ya nka mama ni kan fa na kyira kwan ne ma wo hacho atomic kwan ne so ya asem na mekan ne nti se wo ntimi nkɔ a je numbers ne tew 0246 359 921 0246 359 921 na ofre no a wode aduane bebre o sane wo pe no pepepe na ho atimi ato sane aye amanfo no bi birthday ye bi belated birthday nyina yi hajia special local foods wode aduane beba kama pa kasa na twa menu awata no ya afa bi ka hajia aduane ho na no na faka ho why be ko yie pa wo pensuo anom nipa dua nsuo na kita yen yo na nso se nsuo a wo nom no enya yade nko a nom kasa na kyerɛ menu awata eno ne nsu papa no na ebetimi aboa wo Kasaloma Ventures ono de nsuo ba ye wo se se wo pedodo na watu aton a na kyerɛ kwan no wo Taifa back hospital na chi wo pe ɛhɔ no wabutu ne mo bia na wo nso ntimi mba yɛmfa ngu kai mu ne yɛmfa mrɛ wo a mepa choje numbers no ɛyɛ 0206 469 430 0206 469 430 na one no abo enkomo afi yɛmfa nsam ne nkonkopie ɛwɔ amanone nsɛm a yɛwura mu no wɔn sɛ efiti bosumi anato so mienu no mu ɛde banwa ɛna me wafa Donald Trump wɔne apam wafa Benjamin Netanyahu wɔn mo ka wɔn ho bɔ mu na ne wɔn se Iran mampani ɛne supreme leader ya wɔn mo nyina wɔn yakrabrifoɔ enti wɔn mo kotu wɔn so sa ɛne anokorɛ wɔn mo ayɛ bia sɛ wɔn se ceasefire ɛna ɛkɔ so na asɛ ewiase nyina de wɔn ani ɛde akyerɛ Iran enkoa na Israel ni America enkoa ni ewura fi se every best 2022 no mu ho ba bi de ba Russia foafo ma foforo wo wiase
edi Vladimir Putin general wo fire and wo dia kogu Volodymyr Zelensky so eku won nkrofo sa ha se niema wo bebre enti se kamia se Russia for mu kra na no de mani kire Mali ya na Mali na no mo bo mu di o mo nsesen kakra sa eno na manfo abusa se se dia se Ukraine for wo mo ho to wo mo kra o ama Vladimir Putin what you are not in self for until so wanya den say ni ayate ne say Volodymyr Zelensky was say wanya hoden fufuro bi protection bi a wanya kura no ahoden ode bone manfo ho ban no enya hoden keto akura esan say ebra na ani nyina akwa mu Iran eni Israel eni America for kwa de wo mo kire say wo mo kwa de wo mo nti obi akesi wo mo mfo sege no na wono wona mase wa esa atatia bra na emanfo nya wo mo yom ho ne ma no se ne nuane na waboaboa no kama wono Volodymyr Zelensky say watimi aboa ne ho ban ama se Russia fo nim no mo fo afofro so mbesa de ababie mu a dan to ansene ma we so ne yegina ne ade nsem no ne nyina ede asie ebi afa ne waso afidie no a ensem a edidi wo nto ano na poso bi ene say awrehosem bi asi ewon kwanta ewo timanta mu ne nyina ne sa abrante wanya mfinhia na duo no enwotwe 28 Richmond Benya ene ne din biaya wo ya aduane eton etu akasa no emwoti na nanom nsiedo Mame Agnes na momolate eyosoafo a ohwa nkoda ema asetena mu yedie nsam so ewo man Ghana mu oyobemfo wo se efu Sutherland Park na anu abaka edi ne maiko ho a atache bubugu wo na ho ansa no wo de ba domi wo ba be siesia ne kama na bibia ya fine Emma wamo guta adwuma kro nim no wopani a wada wano eye Mame Pearl Opoku watu ema nyina afosi yamfa ye ho nhye dwadie ene sanu nwumem no na bebo yen Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sanu nwuma no amanfo bi hye Ghana fo obo se 133 ene 24 hour economy job eno na wamo busa enti wato nkra de ama Johnson Asieru Nkatia se wonko busa mampani mahama se adwuma no we Ghana mampani abedi eche yo benfo na na Jeno Opoku agimai wadi atudwa se NDC aban no wamo ye de obetumi bia ese wamo de akwan papa ebeboa Ghana fo Kolebu Doctors Association I'm from Ukoda wamo si free that na wamo cause strike enti se o ba tobo yakwa manana so na de free ho ba ene say say Iran ntokwa nti amanfo wura fi se Russia for ne Ukraine wono moko na no na Ukraine mampani Volodymyr Zelensky say wanya hoden foforo ya hoden mo ne manfo ho ban na ya nsam wa de bra woni bia Abusia na bika ho ene esi ne koso original ye edesom se SOMPA pram chobre ekase ye fa nwuma ko yi nyina ne ye na wonu mu ase time about mixer was it se wutie kase na wonu mu ato waposo na waposo yo ya hadwene pa ene ntino no mbi na gina na so se ekire bin haji special local food se wonu mu to na se wo no no time about mixer na wonu mu ti wie se na opeduane ade abra na kache papa ne nyina ho ne ade onuado no kredie ne nyamesuro e kan fo de ma wo na wo ya no nsu papa guso kasa na kira me nwa wata won ma da woroma e no so ya sene be de kase ebre wo bra etan se SOMPA 106.5 FM en kran de no ya de ma wo no SOMPA 93.1 eno wa asante mantam wo je ye SOMPA na afen so eno ayiko 100.9 wono nsu okumase woje kase yi adamfopa radio wono wa France ahinkro Paris no woje kase no kama SOMPA 101.1 ewota kwa SOMPA 103.3 wota krade SOMPA 106.1 ewota chimai SOMPA 98.9 wosunyane SOMPA 90.7 eno won kranza ena SOMPA 101.3 ewodo adoma ho na adoma FM 100.7 woje kase kana shia band radio so je kase kama etopeten Kingdom 106.1 eje ewo mankasim etefa mu won finfi mantam nyina sei upie mu odi koda ne so a baby a radio phone nyina won ya no wa hwe SOMPA FM ye gina mu pa Facebook ni SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube ni SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na egu ha betimi akokenkan bie ye chekere ni asane a ye sane mu boko e de egu SOMPA TV so live loud and clear eniano mu a ye je bre bekenkan kase yi e de ma wo no eye me odoma nkoma chiame obrempon na oma meni aba abena bedu adepa kofi na ye sore so na dwumadie nkaye atoa so e de ama na upiemu ewo takwa SOMPA 101.1 ehwa na ye kasa de afri sesi e mo ntwan yansa na owo ahina champon ewiase nyina wo ahina champon broadcast journalist SOMPA 101.1 takwa ena ye na woda enti senior
happy birthday. Wow. Mr. Wahine wo. Very good. Wow. Yema wa woda papa nyankopon shirao. Na oma obotomu nyedu. Na echemenso yeso. Nyame shirao. Safo kan bibi bada no. Safo sisei. Safo say. Onya den. Enu weri munyedu. Oma botoni munyedu. Eno ana na meka no. Botoni de munyedu anaye. Eti Mr. Wahine nyame shira wate. Na oma botoni munyedu. Na oma wunyini che. Eno so na ebetimi aboa se sika ne basa na nyini che nka ho a. Wudi ana ekire se eni. Na nyini che so a ahoden wo mu. Ewo mu. Nti we fi tara wana busuani nyina a wo damu bie no. Ane. Dey ma say happy birthday. Na ene me ankasa me nana osan so ye me papa na wo ye chia me. In fact okodru nkokọ kwa aman a achia me hene ya wo ho ye friend na wiafe nana happy birthday yankopon no mu na onhyira na nyimdie ni nyansa wo de adom wo no wonfa bi nka ho nya wo se Solomon na woma won tretre wakwaban mu ne wahye mu afama na woma efie nso nya bokọ woma won peso ya so ene wono mu ehye wase nyina no womo nya so pantie wo nyansa sem ne wo nyansa kasa wo de kasa ede ma wo nyina nana nyame nhira wo wanti na nim kyerɛ wo na wanya wo kase pa abusia ya de wasi na asafo kantanka dawroma ene wode yakɔ social media ne so bra Alex enso ene King David ni azuka bema yese wono anshampa bo aketwa aha wono enyina de ye ekɔ TV ne so ba bibia eye fa dwuma de nka ye etwa